badang hakini ki khandiat sngi ka seng hito nari Bhoi district kalapan pau kajing persya kabajur halor kajing poi biang uraja brama shari Bhoi district hadin ba ula sya pen kan ria kam shipor ban shimtipat kumu ADC bat project director ke DRDA Henry utei officer sarkar ulayo pan ban shibun kajing kershan khamtam na kinong yalam shnong kum kasenjuk kirang ba shnong border area bar menta kasngi sakawai pat ka kanhun nari Bhoi dorbar kalami syakmat ban sngoburam halor kajing man poi biang utei officer ban syakri ki pat ba kadong ribhoi ha ka bana kaliang kinong yalam ka ribhoi dorbar menta kasngi kalapan kup buram ru da u sentiau ha office rekam jong u kum kadak kajing pediang buram sa sisian ya uni officer ubaju kershan bat ai kajing trelang bat ki pat ba khamtam ban kentiu ki long kemi ha ki self help group ha ka por ba ulong komo video ka sning CNRD block. But you know, the definition direction get from the elders and our brothers, our friends, I mean, all those are guiding stuff. I thank you very much. This moment of, you know, I always cherish in my life. And it is not just a moment, it's a motivation for me to work harder. Thank you very much. Please. Bhoi Dorbar akan step kawan bani pintu yo Sar Raja Brahma hadin bu lawan join biang ne ku ADC bar akan dibor lai u ya kadang bu bat ya kan ka kam project director do KDRDA bat ulong u officer uba ni ya dan bentang babun hagi kam ki babah ba ulo gerap aga border bat hagi gerap u kam skim jo ya bawa wan jajang ne kum kari Bhoi Dorbar ni sukun kami ban pau suyu te haga juga porru ni sutu bau de member secretary jong ka GSC apo jong ka district jongi agi snam ki balale ban mentaru sabat biang ya kana rujuk ke pos dan mar bagi dan ki kam teng ki bangilaya kendu yu haki ki haunu snam mo baladep na ka menta ki pos bodan apo jong ka DSC airport yang dari district tinggi kuat bantuan berniaga syai batu lagi ni ki pos ki balada berkali interview lalu punai makin mulai ya ka result jadi kita dah bantuan berniaga bat nilayo jing China bahaya ka result juga DSC jong tu balada lakum no la aitin yang pun pelaj hapo mulai Disember hingga 19 Julai bat ngingit skam ba lembaga jing wan jungi ha ni step ni la tentu yu ba pun hampir ya gini ki samla ki badon hapo jong ka district jongi te ya kata de ya ke bapas papil yang mudut imong mano bapas papil tam Henry di ban wan ki ba job la ki bala ban poi cha ka jing job la ne ban yo ya kita ka pos di bala tenang kin long hitang na mata ki samla ki badon hapo jong district kita kamat dengan step pun ka di Bhoi Dorbar ni penpau jing sungokman bagi official kami ya poilang kami step pada pedang jing pun kam di kayawan kenam mengingi sekian balang ba kan jing wan jungi akan step kan long ka jing mentoi na kun samla buat kabat jam apa jong district kan long ka jing mentoi na mutak isnong di tau na long officer ba juerap ya skim babun ha kam tam menta ulabat project director yang kerja di